Amazina yanjye ni Uhorasenga Asteri, turi kumwe n'umuvugabutumwa abantu benshi bifuje batwandikira ngo tumugarure, none tugiye kumuhereza umwanya kugira ngo atubwire icyo Imana yamushyize ku mutima. Karibu kuri Irabiviva TV. Urakoze. Amazina ni yayandi Solange mpawe n'Imana, ndi umuvugabutumwa, ngarutse kuri televiziyo ndishimye kuba ngarutse ahantu tugiye gukomezanya n'ijambo ry'Imana, ariko reka tumaze dusenga Imana. Yego. Mana yacu, Haleluya. tugushimiye ko waturinze muri uru rugendo, utugejeje kuri iyi televiziyo. Nuhimbazwe Yesu. Urakoze ko watugejeje aha hantu rero Yesu. Tugarutse aha turakwinginze kugira ngo uzubane natwe, turinde kuyobora ubwacu, ahubwo ubwawe ari wowe twiyoborere. Abari kumve aya magambo bakurikiye iyi televiziyo ubahereze umugisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Tujye gusoma amagambo aboneka mu Ngoma za kabiri ibice 32, turasoma umurongo wa 7. Ijambo rirambwiye ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo Senakeribu umwami wa Ashuri atera i Buyuda. 7. Nimukomere mushikame, nimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo riravuze ngo nimukomere mushikame. Amina. Hari byinshi bimaze iminsi bikunyeganyije. Haleluya. Hari byinshi bimaze iminsi biguteye ubwoba, ariko ijambo rirambwiye ngo komera ushikame, we guterwa ubwoba n'umwami wa Ashuri. Umwami wa Ashuri amaze igihe kirekire ari mu ruhande rwawe. Hari ibiteye ubwoba bimaze iminsi biguteye ubwoba, hari abarozi bamaze iminsi baguhangayikishije, hari ubukene bumaze iminsi biguteye ubwoba, abanyamagambo babaye benshi mu ruhande rwawe, ariko komera. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Jambo rirambwiye ngo komera kandi ushikame, ntutinye, ntuterwe ubwoba n'umwami wa Ashuri. Birashoboka ko imanza zaba zagurutse mu ruhande rwawe, birashoboka ko ubukene bwaba bwagurutse mu ruhande rwawe, birashoboka yuko wakabakabyuka buri cyo ufata. Haleluya. Ariko ijambo riravuze ngo ntutinye kandi ntuterwe ubwoba n'umwami wa Ashuri. Haleluya. Oya, twaguterwa ubwoba n'umwami wa Ashuri, nubwo umwami wa Ashuri ahari, ariko twaguterwa ubwoba nawe, kubera yuko iyo turi kumwe ifite imbaraga iruta umwami wa Ashuri. Haleluya. Imbaraga z'Uwiteka Imana ziruta imbaraga z'umwami wa Ashuri. Reka wowe ngutangarize ngo wowe nkurikiye kuri iyi televiziyo aka kanya iyi nenevo sanse tute mnigi dosai, ijambo rirambwiye ngo weterwa ubwoba nabo, nubwo bahari, nubwo umwami wa Ashuri agurutse mu ruhande rwawe, ariko we guterwa ubwoba nawe. Haleluya. We guterwa ubwoba n'ibigeragezo urimo aka kanya, kubera yuko iyo uri kumwe nayo ifite imbaraga irenze imbaraga z'umwami wa Ashuri uguhagurukiye. Haleluya. Oya, birashoboka ko umaze ikigeragezo cy'ubugumba igihe kirekire, ariko ngutangarize ngo wowe ukurikiye iyi televiziyo aka kanya, hari Imana ije kugukura mu kigeragezo urimo. Haleluya. Imana ije gutanga abana kubera yuko wakurikiye iyi televiziyo, Imana ije gutanga amafaranga kubera yuko wakurikiye iyi televiziyo, Imana ije gutanga amazu kubera ko wakurikiye iyi televiziyo. Birashoboka ko umaze igihe kirekire mu bukode. Haleluya. Ariko uwo mwami wa Ashuri Uwiteka agiye kumukuraho kubera yuko turi kumwe n'Imana ifite imbaraga. Amen. Amina, amina. Muhabwe umugisha n'Imana, mwe muteze amatwi iyi televiziyo. Reka dusenge Imana. Amina. Mana yacu, Haleluya. urakoze kuri Imana ijya yumva gusenga, urakoze kuri Imana ijya yumva kwinginga. Ujye uturebera aho twebwe tutabasha kureba nushimwe. Yewe Uwiteka Imana, utubwiye yuko hari umwami wa Ashuri uje gukura mu ruhande rwacu, kandi tukwizeye nk'Imana y'inyamaboko. Abafite ubukenere kuba bakuremo, abafite ibibazo nubibakuremo, kubera yuko uvuganye natwe kuje guhindura amateka. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen.